Abari kuvuga taxi na bodaboda muri Mbarara nibajya kwiha amajuta gabora emirimo yabo syarire kandi abandi bahumwize n'ebyiruka byabo ahabwe kigwerereze eki. Muri Mbarara emihendo y'amajuta eri hagati ya shilingi 15,595 na 15,600 ahabwa petrol kandi diesel eri ya shilingi 15,209 ahabwa company nka Shell, Total, Petro Uganda na Rubis kandi ezindi company ebe eri hagati ya shilingi 600 na 800. Ahabwe enshonga egi waza omu taxi na bus park za Mbarara emotoka ziri munche. Okurugirira hari Maure Muhammad orukora na Global Company ibura ry'amajuta rabateganise nabo nuko kwongeraho shilingi 15,000 aha bishare by'entamburo ku Mbarara kuza Kampala kandi n'aba taxi nabo bonjize otebirwe n'aba bodaboda. Enshonga y'amajuta eri akuteganisa abakuba amajuta tigine bei nosanga pampu egi negamba kasanzu diesel kanana petro so umuringo gona tuteganisibwemu abwa amajuta gatemba nitwa basi tutembiseho 15,000 amitware electric emitware 3 kuza Kampala no kugaruka n'emitware 3 so hati tusaba government etwatiremu erebe bakamubaba bamajuta baba petrol station bareme kutembesa bei bushabo kuba government tugira ndeina amajuta kandi bakamubaba petrol station batembese munonga amajuta kabiri n'amashita ugafuna twara ubwire burimbo kuzagafuna kuzafonda pampero amashita usanga ba customer bitu batiyombesa ubu wakumugambira agira tumukunda kumanya basi zitenda zirareze nyira amashita kandi kitamubasa. Joram Mayanja orukura ba taxom district ya Rampara najyango kubora kwa majuta kuteganisa abantu kurugaha amashomero kuzum cyumuro ahabo kuba motoka ninche ahabo kwengera kwe bei. Izoba abana babantu barga amashomero okatwashanga twagira okuteganisibwa munonga ahabwa ebei y'amajuta okweyongera kandi nangwa no buyayiyongire shanga amajuta na petrol station gataruho bateganisibwa munonga ahabwe tambura y'abana bentantushaba kabihanga tucendereza amajutaga turebe umuntu abaza kumaraho ikintu kuza mu school fees oshanga ibintu byona bikuregire abana bahumwire konka kubara garukeyo school fees birekari bentantushaba tucendereza amajuta ndere turebe kutwagara abana ishomero nagaruka shaba government eichiriza bari mu transport bagira umujekero mu ishengero kibahwere kwayo kugumirwa kwabo iteka ba transport kumenya ngo tutunga kamwe bemezo mu parliament government tukashanga twine y'umuntu wito mu parliament ari kubaza kumanya ubusatsi ningashi eri iteka ba driver okutumanya utibirwa tutambura kabiri tukagiwa kabiri cyaba government egi iteka teko Nonkabire ni interra government umuranga na ba member of parliament na munonga parliament ibuni biba kuzamu okugaruzaho tank reserves ezitwabire twine kare kugira ngo in case haba wekizunguke cy'ikibiro cy'amajuta tubase kubanka Uganda twine amazuta bitu agaturu reservingire nico ndiyo ni interra munonga government gasha kwa Fred turiyakira kabango.